Ача чухне шиденнесен пурнышне ымсанат бір. Алексей Петрович хойын иге питчішне де аван астывать. Бізем спектакльсенче вылячыш, юрлачыш, ташлачыш. Кашсерен шахальсен клубе халықпа пулы пичкебек тула-тулаларатшы. Пәчікірек ачасене кіртмесші жунда. Алық падінче Ким, Ворошиловский стрелок значогесем шакны, хулесене херле пусмашихны каччызем тұрачыш. Еплерех ымзандаратшы шав значоксемде, каччыземде. Клуб рамен болса иртнене ачасен чүречерен пықмады вече. Чүречіземде шүллетші клубын. Вара шурылман вудсып пизене пырза тұратны да, віземшіне хымахуны. Кебірленсе, бір-бірне терткелесе, чүрече умне турдыначыш візем. Спектакльде качызым бекерзем тумдиресене улыштарса вылячыш, е сухал, е мыйық шибыштарачыш, пичесене сырлачыш. Пурберех пичешесене палласа илечі Алексей. Аслы пичешне Анатолие тилде де шаплах чинечешіна. Амышы Анна ятлычыде чывашла Аннадоли тенебек туйыначы. Шара илне чухне был тахара пуснычы. Кежех фин варжи тапраннычы. Анатолий ундан алдыне аманса, тада за отвагу медаль шакса таврнычы. Унран маларах шахалде орден медаль илне жин пулман. Кам-кам пырса курмасчы пулшав медале. Ватты де, бітті де. Хал вара. Орденба медаль шагаган жин шымылтайшын бек туйынать. Клуба візем пызык уявзенче жешлігечіш. Ашамыш уменче шкул хоренче юрланын. Шене шулда иге кунхуши клуба шкул ачизембалли уйырса парачыш. Урай барринче тетезембе илемлесе бідерне чарышларачы. Хелмучи кашни ачанах пірпечек пір худаш валесе тухачы. Конфет, печени, премек пурчунда. Чи пызык парне пулнывыл ял ачижен. Шахалде чи малтанхи комсомолецем ушыппа Петер пулны. Пір вардан тухны демелле, еппибе шиппи. Пір жылдах авланны, ачиземде пір бұғытра денебек шуралны. Ушып хай ыбылне сетнер, Петер хайын херне нарспи ятпаны. Ушып Петер иккішіде Константин Васильевич Ивановын нарспи поемине пахмазыр калама пілне. Манан сетнер шене совет пурнышынче телейлі пулдыр, тені ушып. Манан нарспи кама качадуға сет шавна тухтыр, эбир чарас жук, тені Петер. Иккіше пірпечік ішке туса, пірне-бірі албарса шапла каланы. Юрадашы бұлсан, шидензе шитсен пірлешчір. Каланы валсымақсене каламаны, ялда бір-бірінжен кулма үргенмеші. Мен ачаран тұрықланы сетнербен арспирен шығалде. Унашкал нигамран да тұрықламан бұл. Старик кебек арчыкки тетчіш призем, варли тетчіш тепризем. Ядарласа шуғышласа гыларны епле туй юрлизен хизебеде шукчы вара. Нарспибеле сетнере шен мунчана хупмалла, ытла типсе билесрен кесре сетне памалла. Сетнер тюземлехе жешшылачы. Егілдемен, битлемен пегех лып кандыдатшы вылхойне. Таваттымыш классрахчы булас, пірлехінче тюзеймерех. Хеведере Натали патне килегене Федор Степановича пәзекерен ярса илчі. Нарспки шкулда чихи трехерача. Онландыны ебына юрадап, вылмана юрадать, санакам юрадать. Колхоз председателі пулны ушыпта, бригадир пулны Петерде таврнаймарыш варшыран. Сетнербе нарспин ачалы хеде, ашы амешы шуғышланы бек телейлех пулаймары. Шабахта тандыжызен епле такмагысемде сивидеймеріш ачаран шуралны юрадыва. Нарспи сетнере шардан кетсе илчі. Тюземлех телей күрет, кетме білні хыех телей. Иге жылда икшер егере шывал жүратса бачы нарспи. Ял халы кешін каллех кулыш, епле бұлдарадыр. Пире вартындықне пілдермесірі. Колхозын ветловсем валли ядарласа ясли ужас пулать. Буны жылда шири мача, ах-ха-ха. Урых ачи-пачи пулмары вәзен. Шиденсен таватташыде шәрбірі ялғушалық техникумен жәнверенсе тухрыш, таватташыде механик бүлжеш.
Хальтыва де шарда. Шаккер күнне икішін таврынмалла. Алексей Петрович нарспие курманны пір пилік шулда жидет бұл. Ага балда унын таванесембегех она шеллеме вышлать. Еплян шелледер. Арме прақса кайны. Шавынбек ятлы сумлы шинна прақны. Тенче кулдармышы мари, мен шитмес шинзене. Пурында пурын, хыйма бажу ошынче евабек, евалан. Патша майребек пурнышран парынаган шар ухмақта бурикен тенчере. Пірре мар болны Алексей Петрович сетнерзем баденче. Ютшин пурныше ахальде омсануллыхада. Шабах колхоз председателен шемкинче туслықпа ергелік пулныне тюрех сиседен. Шитремер, тетші десетнер нарспи ел гулатте албарать. Кейлер, ой хақлықынасым, курманны мише жул, ирдер хывыныр, ой лекшей, бадылмастынес ват матур, пушлать вара мухтама. Хынана сымақ патты аншидер, седелім нелард, хушать сетнер. Ханахман халхашын убышкин сымахисем күренюллебек, шук, борде ергелле візен шемгенче. Сетнер пүрчеде пуш-пужах еккен, нигам да шук. Шықалі халығы чул журтлардат болзан, сетнер нигісне гына кирбечірен хывны, ыты пірене. Матчаба урайхымисем ытлада сарлага. Алексей хулари хыватерсенче аллап пибек хымасем курмахынықнада. Пәтмен екен пирін варманда йывыш. Катмар хыр чарышта тубынгалат пулас. Залра вара сетнер ыбален санугерчігізене пызыклаттар савырнаштарны. Таваты портрет. Юрадать пулас ажисене хизеплет. Алексей Петрович кыштах текседе илче. Колхозниксем чул шуртра бұрынашы, езікалех йывыш шуртлартны. Кая юлне сетнер. Камамин келешет? Лыпкын тавыржы председатель. Шурт жерлардасы ереген jirbe берех. Ав сирендимы иге хутлы шурт хотлар еде халмише шин иге хутлылардас есе калашать. Пәринчен депри үксе юлашынмар. Эбир хамырдан хамыр шапла гулатпар. Пуша вахат тупынсан вырыс чей ешет, чаваш шуртты бать. Ундан кыштах куланчы туре. Тухарха, апат хадердер. Веранды пәдембек жүрежелі. Она капрон тюльбе карзатухна. Пүртне де, верандыне де, кардишне де, тавраллах улмышшисембе чиезем хубырласа илне. Шавынбах шатмашук шырық полинде кунда сулғанырах. Пүртри бегех тирбейлі, чунагымаллы. Веранда варринче табаткал сидел. Стена жүменче диванларать. Абатши де тулли хырымаш рандарма канзаил. Газ плитыне де кундах вырнаштарна, лаща чубас хуй хышук. Шапшур холодильник табур. Сетнер она ушреде, хапха алықса силденче. Нарспи хитре, тереде вал алыка калле хупса хуче. Сетнер, эс чықчып сене де абатпаман, илденче нарсписас сишене кре. Эпхам да абатшимен, таварчы убышки. Эс хавнаман мастын, килегене шинбек, вылықсене пықмастын. Алексей Петрович кулзаячы. Она сетнербе нарспи пір-бірне курмасырақ калашни тіліндерже. Шара уран жүрене бек пір сассыр кечі нарспи верандына. Чечеклігі петіхынны был, умне пірпәчік саппун жақны. Хевел піжердесрен булас шапшуры тудырне, шамки шине андарарақ шихны. Хыназен пурикен, тере был ваданарақ, ундан саппунне турца юсаре. Хәрі хебелден шүргінне хебегех күш тула юлать, халден хыныне палларе булас. Олешы, ай Алексей Петрович, шитнемен? Нарспи алды аршынны непек хыды. Алдунине хымла шешке чарзебедерне, хыйынченде хевелпе хымла шаржи жабад. Яшламзада хитреленсех пыратынес нарспи. Ырламазар тюсеймере Алексей Петрович. Унын утмалдурат чечегебе кывак күшнедін керзе. Хербегех шинже пиліклі был, негамда егерешсем шуратны десе калас шук, вечізем кына сарылны. Ырланыран нарспи хербеге херелзе гайры. Кулсаячы. Бат был пиренни ханасыне еплекі цейлет, седелі пуш-пуша, курхайысына олешы, сына, был кахал жинбек, аллысене кесьене чикседырать. Шубашкара пырсах элеклесе парашынчы де сана,
Нарспи те чынласах, те шүттесе убышкине тустара бұшлары. Мен болны тада. Ялдақ пызылса кайры, кашсырен шивыраймазыр азапланать, таратте эмелі жет, таратте эмелі жет, келдех аптека ушненде, чирлесех каядяк, есына олешы ятлаға аспаргыштах. Сетнер шаплыбех аллысене кесерен калармасырдырать. Иккен убатытны дед. Пушлар пешеркі бама. Курға кулатта да. Келді халық контролі еплерек әрекетман, сетнер кулсаячы. Нарспи алне зулса газ шыртры шатмаларды. Сетнер холодильникран худ пачаргезе хуна абачимеш консервы банкисем калармадыдынчы. Кунда да абачимеш хадырлемедыдынчыш. Ирхинешіне хырым шанман. Аптрал, Алексей Петрович хиришлеме пахре. Пулади чараси, шишім хыщын аслади авытны бегех, хойне хаклахына бек кәтсейлесіне чараймастын. Нарспине хойен хырыме вышны иккен. Хымла бахчинче ялана хырым выжать, худшынать сетнер. Бізем иккешеде абат шимешне хынашын мар, хойземшін хадырлеме тұрышны бек кыдардашы. Шитсе ғұрыға еспирін бада, халық пылғанать. Шырықшын эбір айыплы мар деші, эшне бұрбірек ішлене, тымарне касны, шырне купаланы, удобрене баны, шешкине шакны, эрет хушшине капкалатны, хымлы кышал начардарах тухать, хушса юлемешші деші. Пеледеп, правленере пықса тухат бар, 1% хушса юле бір, ундан ытламар, шаплагала, е андагала, паян хам жидеріп. Калашны хушырақ ішлет нарспи. Сетнер ана бұлыжать. Седел абат шимешпе тұлсаларны. Ажасем кайныранба пәр ержуде шук, кашни кунах эшре. Председатель ареме тухмазан улбут майри теметыдынашы, килде дада эни, паружы, а куманын качи аш юрадать, вылех пахасезен узал асладирен хыраны бек хырать. Нарспи черкесем лардать. Айеба хывындан ансебер, сысна жүрі піррежеш илдерім, эс икке туяндын, көркесене мана каламасырақ әржетрен таварат сетнер. Вылех ытларақ усрар дезе, халхана шыртрен, ыттешін сене төсліх кыдардар деместенчейі, эп санын ыртесліхне бұрнышласа, кашкине аран-аран седеренсе шитсе пуш хурадып, калар шампанскине. Мэнчен, кушырықра ерек сырде үзірбек жүретіп, хиришлері Алексей Петрович. Теми жай шулда бірре келедінде мансана чей іштерсе ярасы. Сетнер күшне чейен хесейлете холодильникран шампанский ерек кіленчі кыларад. Абат шине хушырада калажулы планмасть. Алексей Петрович хойне нарспи паха-паха илнине сисет. Еплерех пурынат, еплерех хойне тыткалат тесе сынат булас. Бал шүтлет, самах шипне сыпсах пырать. Анчах нарспи пахны ошра теменле йышладаган тунзық жүратать. Сетнербе нарспин телейлі пұрнышне ымсанади был. Кун биргиде татсах калаймаст, шабах ошынче тунзық пухынать. Она пәтерметрышать Алексей, сетнерден хомла мишецентнер тухныне ыйдать. Ундан заводсем колхозсембе совхозсене пулышас эше тадах вайладасы шинчен галаса барать. Паян ыранах партий обкомен бюрове питехте пысык постановлений ежынмалла. Нарспи бізем калашне лапкан итлеть, самах каллех кыжалги шырық шул шине сиксе югеть. Алексей Петрович шавал йылдах типселарны шинчен асилдереть. Элек нурыза жидичен сакыр шивармане булны, худшынать нарспи. Халық кыжал шавын шинчен анчах калашать. Шавал типни вишшешне де пашырхандарса югерне, бізем хуйғы шапныбе пәрхужы шабыртларчыш. Пәр вырында пәвелеме бұшларымыр, тересетнер, анчах эшекелен веше курынмасть. Мелиоратор-зен вайыхавжак, кыжал пәвелесе бітереймеші. Эхаха, шутшандалық хыш кідесрен бірза жабасыне туймазыр эшлет пірмари, шутшандалық чиргümар был мастерской, едем ундай шлегенни тесе тургенев ширны чайға. Шукшау, шутшандалық чиргüде мастерскойда. Пирен ура ярза пусмасырен шутшандалық бартынлығы жинжен жуғышламалла.
Анчах эбир, вактебек эшайне булатпыр, кирлине таваймаспыр. Шавал улыхне курык актарса тухтардан шыварма шибешук худшынчы нарспи. Шыварма да білмелле. Дүшкетпір, уси захал. Узбек сенжен віренмелле де бірен. Бот остазем, тавырчы сетнер. Халық сана пәвезене шыв хывармары десе ятлажад. Пужар булзан, терес ятлашы, сазарды килешілі сетнер. Хевелбе саралзаларны күш харжизем пәрінчіш. Кашни ирех радиоба азырғаттар задымалла бүл. Йылдах типсе шунзалар чешер, йылдах. Терезех каланы, шырық шулда вунбиже уйық тезе. Нарспи ура жинетычы. Унын былықсыне шидерсе, хымла бақшине васкамалла. Аппыжы Алексее хүшіре тупыре. Бұл кіске шанылы, тюрепиліклі, херлі-терлі етенгебе. Кунашкалы сене хал лавкарақ судашы, тұхынны. Чылт-чалт кывак пірчісен палараган шүшне шеветлезе әнзіх ішне бұхны. Ватлыға сасардығақ парынашын мархавыл. Дима ачине тывады жылге Андриана шабытны. Андриан Николаев космоса вешнеғышын миже пин-пин ачана шак яда хумарыш бүлчывашыра. Она шапшуры кепе кын кывак шылавардықын тартны. Кухкыжы уменче ябық-ябық тумба намыс курмаллайы. Олешы, ышта жуғалдын еспаян, тері бұл темрен шикленне бек. Сетнер хойбатне илсе гайры. Кандармас те болсана, кондырлахи апатта жимен бұл еспаян. Шавардан көрінат. Шина бачы был шин батне хюлать, турых бур, сөт веретрем, студен чәлге шатсая малла тутлы булны. Тава апа, конда келнеренбе хыры мүзе бұшлары, Алексей колсаячы. Азанне, еп чубами, алран бәжерінчі Андриан, шүрек. Тулли үтлерех шабах вырындаларма тыма булдараймас көрінадяча, евісем хушнелле бәл шеш үткінчі. Аппыжы пәрхужы шуғышлындычы, ункун баққаларе. Хырымна ан үстер, малданки юрадывада анман, тереде шап шурыда тигіз шылесене кыдарса кул саячы. Он кулдинче темінле шивых тыманлық балырад. Халде пыч пудаган пичі, туда херрибе анаган перден бір ерде амышын сын битне аса илдереші. Манзан мазасында он савные бур. Шав геронтии, мен савные булдыр унран, ареме пур ун, ачисемшін алимент юлет, ареме хузагылар заяна деші. Андирге, хитре аржиншке, мен хитри ун, сухали иге бише пәрчашыдатте, аржины был, аппешы халхинче күренсех кайре булас, шамгишинчен сымсакыкне пәрдер касынсақ бірдірі. Азанне деп, азанне, кышкырчы Андриан, мен дада, энергии пешереген курык паянда сивен мен, аппешен тарыхны биче сасардык шуллахи хибелбек шудалса кайре. Бәлдірен был, анды термішке сана, экке я чуба-чуба, аппеше ажабатне баскаре. Алексей Петрович кулса ячы, ачасен калашеве, бізен шуғышы кулышла икен хойне евір. Тада Андриан худшынаве она темінле ырымар кымылдан ходарчы. Анчах аппеше хойынчен хвармаре. Афанасий Иванович картишінче урабаттенелі чутлать. Тарланыбе кепе ашлыгеде, шурымшиде, хуп-хурауын, сайрашүшіде, еп-ебе. Курха олешы епле асапланать, тере аппыжы йыснышы енне пүш сулза. Шырық сана, мухмыре духать. Келгеллек шей кетнеде эсанчах, тере йыснышы хуллен шекленсе кепешанныбе тарланы питне шылса илче, алдыне хыремешінче сыдырса тоссапачы. Алли кепе тукмак кипек сарлагада шонырлы. Сана кетсе иккемештенел чутлаза бідере паян, тосребел хойсымахне. Ундан сабынышне пыдыраймазыр, пәдем сын пичепе шудальчы. Шерга жепир Василий Семенович па салдак юрги юрласа хешне, бір-бір камитле эштуныбек кулсаячы. Димызем патенчи шитмере она, худшынчы аппыжы. Димызен эрехе юнбек херледе варман падулмибек юже. Тута херетне майрасен баллишеш был. Она ешитчен еп армуды шивне таранычен эшсе килленсех хозадып. Ха-ха-ха.
лекшей килче шалына шитре, тесе онавыл хулран шабытре. Алексей Петрович тюрех ынланчы, йысныжы мухмыр чертмекетне она. Тәрлерен шин пуладиккен тінчере. Пәри әшні жінде гулянмаст. Алексей Петрович вара теплере пірре әшсесінде кирлемар әштуныбек виш тавады күн хой ошынче асапланса жүрет. Тагам уменче пызык айыпа кенебек дуять. Афанасий Ивановичран хевелбе тар шыржы жабать. Унын шанырлы келетки хал савынышпа тулсаларны. Яланах эшлесе чулпе хытны мускуледе она быдараймаст, талтлада илет. Бадылатпыр лекшей, элеге бир вашли гумба шуршар литр жавырса хурсанда юрламан. Шыргаш шур литр эшсех янраттарны, ха-ха-ха. Олеш килни ятпа више кунрах шулдалык планне тулдарадынха, кымылзырланать аппыжы. Лештен жере шавардан бір заямаш, ун шынах кымылна анбасынде. Эсир унда да хубах ушас темелле. Пүртре седел шинче панулмипе помидор дирегезем. Херле ширмари кача-мача тесле студень турилки ларать. Пірре бұрынат бір лекшей, әлік тулық бұрнышпа сабынны еп, ачасен хыремешінде, ачасен тумешін тар юхтарны. Хама пыдарма десе ятран костюмда пәлдіршеш туяндым. Шыншында, хамшында енебех әмірірдірі. Хал, йыснышы чүречерен пықрыде колсаячы. Ван кур, лекші, ассиде едем бүлчі, кырман күлсе келне ау. Аппышы тагам курасран хоранын, саппанебе чергесе эрех кіленші етса керет. Ларра бада, ватты ес, ватты, хывын пыры сывы булдырда, хонан вышса селеге тухтыр, бұл шыллене байбах абадалардать. Йыснана ансымақла, унбек ырятты жінзем шықалде сақал, Алексей Афанасий Ивановича ыдаласа илчі. Тулдар йысна. Вилемрен хадалайман пеге херарым сымахенчен хадалаймастан тавыржы йысныжы. Тыт лекші, эппір черке ішсе абатшы едіпте, каллех ішлеме бұшлап. Пужат. Пүрде Володя чупсагечеде сумкине вырынчине прахре. Анне, эп шулчы бұхма ғайрым. Бригадирдан ыйтрыны, ыштаду бабе бұна, эп шугаша піргун канмасыр эшлерім. Манба ятлашмас вал, лашисем ахалехтырашы. Володя пиншакне хывса шакреде шалды пилюме чымры. Михесемил, оспачы ашы. Мен дума. Кырманне тулдарзан шиелген хума, шилвештермест, бірентрі ашы. Шилештабыл, лемдешук, абат шималдан, худшынчы амышы. Шиниеп, пулышма мана иледіні, ыйтре Алексей Петрович. Аннете ярать хасана, тавыржы кивешіла бар тағынса тухны Вова. Ан вараланса жүре. Кайрымыр, Вова. Хоналасран ходылнышын савынса үкре Алексей. Кырманын хышалды алаги петлелле, ундан керзе вырнашры был. Кырман тепенче шулык башы бар, тада сенек вырдать. Володя михесен шихине ыбытре, хай кырман херребе баш че сиксе хапарсаларчы. Лашисем лайық канны булас, вырынданах юртапа хускальчыш. Урам шулне тусан кыларса, кырман уничерен тухре. Хирди шулда тусан басы влать. Алса парахна ана хрещенен иртне шулебек тумхахлы. Шырайне пулсақ бідеймен люпин шешкізем ластарақ шанны. Вова, шак шулба кукаму мен шухлі утны бүл, кугамун кукамышыде, асламышыде. Ураба кустырмесем вақыт пегех малалла калдырдадашы. Вова шарламаст. Ун иртни жинчен шуғышлама вақыт шук. Шамрық шулі малда ваттысен ав, тузан кыларса хыша юксе юлать. Футбол епле? Алексей она калаштарашын, кырманеде тюсмеле марсиктерет. Пирен урам были саячы, таварать ача, тинех лашисене уттарма пушлать. Начар былядыр. Пирен урам яланах шындерет чыха, лайық быляганесем хулана кайны да тавырнай мариш. Мечек выл шаврага, паян парат парак, пырсакур, Володя калашу бешленче дере булас, тилхепине хыдарса шықырчы, лашасем табады уран пәрхенчеш. Былық алла дуять, кун хыды булас, итле терегенскер,
Тываткал хулбышшине карындарса хуны был, вырымда шыра шүше шилбе бәлгіше илет. Ага варманда бізене хиреш чупать, ушланга херринчи батышыға турачысем курак кедевебе хуралны. Леререх бара бады варман сары, херле, керентес пешунать. Юманзем гына шабы жу хиренче сып бандырса юлны паттырзембек симе сырне прахман. Кежех шул икке байланать. Пірі вармана, тепри масара керет. Алексей Петрович алне Вовка хулпыши жіне хурать. Кугамуна керсе курар? Юрать. Мазар варман учлан кинче. Она шедерне кардадыца шавырна. Тап-тават калдыдна. Пызык был. Пір тавада ангарды бырене чухлех булади. Шене мазар тесе ятпаны она шахальзем. Тахшанах паны хаятне. Колхоз пужарны шулушна она. Мазар буше Афанасий Иванович ашы Иван Макарович пулны. Чывашсен йылы пулны был, шахальзен чежі, он хересне вара хапха юпибек юманранлартны, шүллешіде он 2 метр ытла. Халде шын-шынақ ларать. Шәне мазармар әнде был тегех, кешех шур әмір жидет, анчах ятне банада, ыратран ырада, ламран лама тозылса бырать. Ят был ят, сухыр бегех шипшанать. Ав бесен заводенче Зосим другой экономист юлашки сагрыш уленче пәр тумлам эрех сыра сыпмасчы булсан да пурберех эжеттетчеш, эшме бара элегешне. Мазар хапхи пызык, игі енелле ушылаган алықлы. Он шуменчех самаях пызык пюртларать. Хелле пыдарны чухне керзе ошынмаларды она. Шил тавылран да, чаш-чаш юмырдан да хүтліх тупма белле. Шенекенче керешезембе лумсем. Володя лажисене карда юбинчен когарать. Весем печек алык пагреше. Мазарда варман бегех пулса кайны. Йымра хурын пуса илне она. Шин ури сахалтыкенерен үхлем куриге тапса тухны. Шандалык шырхибе хальвал колган бек типсе хорнада пудаган шинбек уралап пинчен шула-шулатыдать еш ударать. Темескен тосылаган вилді призем айынче шықалі шыннызем бірдашы. Весене хал неменде кірлемар, абатшимеште, эрех сырада, мұқтавда. Кулленхи пурнышын нушине де, хуйхине-суйхине де, савынышне де, хойзембе илсағайны бізем. Весене дек тел бұлыба уйрылу да, юраду да кірлемар. Ырыба усал, теген онланы беде хойсембе бірлех шухалны. Шарризем биллисене білеші, вилнесем она да білмеші. Шарайынче хебелде, уйықта, шак шырықра кыштақ шымшаға ұжылдараган шилге жүк. Візем шак-шак варман сулханне де, турбас пек тулли пучақсембе сөрдензе шавлаган таван уйгир илемне де туймашы. Шакшухыш Алексей Петрович ошне сазардығақ астадилле шумыр пәлечепек келсе капланчы. Чуне ешреун, варавыл хойне-хой хыдарса шаплашуғышларе. Епле пысык телейвыл пурныштени. Эдеме шутшандалық биллене чи пысык барне. Сиксе духны хуй-хус-уйхушын әмірех кулянмаллайы. Хав телей сірдезе шабына үпкелешмеллейі. Пурынны был хой телей. Шахальсем пір бұны жул каялла кашни билдіпринех темір кардаба шавырма бұшларыш. Мен дума, билет ұқсатар асыраны, хересіземде хал темірден, тада хересте мархабыл обелиск пек туйынат. Унын шәвір тұррине е херес, е херлі шалдар, шибіштарса ғурашы. Куки. Эп кугамайын астризене пілі хучен келзеші бардым. Курха, Мартын Трофимыч вилдіпри шинче шанса кайны, ав килкаштаппан амышынде шанны. Мәнле астры бобы. Кугамунне тюльпанлартны чешке, теленет Алексей Петрович. Пушызем шанса кайны, кетремер туғаса, анне бара астра агасереде, айба генебек пілдерші болоде. Намыс, ой намыс, иге жул амышын білді прижінче бұлман был. Пужа юн бірза шапныбе пиче пешередюн. Білді призем хушшине тапсадухны куруга шырса малалла талбынать.
Чынақта, немінле карда да тытман амышын білді пришінче асырзем темінле азамлы улы хрибек дарашы. Херлизем, шупкизем, шурризем, йымық кывак кизем. Візем гранит палыға кышта хуплайман, амышын сонугержікне пыдарсақ хуны. Алексей Петрович пәрғужы хыцадычы, ондан Володяна шубырласа илчі. Тав сана чечексемшін Вова, чыререн тав. Епле аван икен тенчере тыван бурри. Эс азырхайманныне азырхашы, эс курайманныне курашы. Бұл чаришем чәліне туйреде тапсатухны күшчүлне алду панебе шалса дебетре. Кажар, анне. Володя пархужы пүшне пікседычы. Кугамай, санпада келдіміре бір, лыпкы шивыр кугамай. Тапру тек-пек шымыл болдар, теревіл шидінне шынбек. Ундан Алексей Петрович аллинчен шулса тытре. Кука, адя, тытре шеште мар, хулинчен туртре. Ундан каяла шаврынса утсан хушса хучы. Мазарда шавдерегичем хорадать тада. Алексей Петрович шарламаре. Мазар агатуймар, балпалла, пілзех, кунда тунзықлада кичем. Анчах шав тунзық шуғыш юрадать. Пурде эпир кунда булатпыр, пурде. Тада мен жухле чываш шерешінче шакнашкал мазарсем. Курыкланса шеремленне, маныша тухны мазарсем мен жухле. Кашни теме айынжех шухалны шин куншуле, шухалны шин шыпи. Кам білет, варман үселарны мазар шине, ехир варринче тұрза юлны йывышкынайы, шабах візен шыммезене йывыш тымаре хускадать, курык тымаре шырдеть. Вилезен шыммезене шурхи екерхи шыбшавать, візене шын тапсағы бардать. Хаванба пірле пурынна шинзен асайлевенчен тұқсан, сана урых никамда асайлемест, никамда. Пурынна тахшан шаржинче Великанов хушаматлы завод директоре. Пурынна булдар, заводчеде ябықскер булман. Валтаван шаржы валишеш мар, тада щитмел ют шаршыва сутмалық продукции тусагыларны. Каларны булдар, ябаласен чельхи жук, візем шинче завод яжы пурхада, шабах ябаласем де шинсем беке хвадылашы, шемірлеші, арганашы. Шер шинче пурнаш Великановпа бұшланман, унба да бітмест. Миллиард шинсем келеші де каяшы, шене миллиардсем журалашы. Вармана шулшы тунсық педех тулсаларны. Кәште, лубашказенче вара чәргуши таранах, паш чеш пудать, вырта тюшек шинчи бек шивыр. Тагынат шулшы, шаплах тагынат. Иртне шулсембек, иртне кунсембек тагынат. Алексей Петрович шулықпа бізене пәршіре шылза кубалать. Вова михе ошне чиха-чиха тулдарат де кырмана кайса силлет. Унын хусканы бізем, эшлене чухне кыштах чалт-чалт майне сиктерсе илни, игыре асилдерет. Петмен хашыр жинче Великанов сен дёке. Ожа тулсаларна тунзық шул шепек чаштырдатса сәверелет. Хойне ятран чыннебек шардах сиксе варанса кайры Алексей. Шук, шыбах таврара. Шамал тюлі видер шалдырсем курынашы. Тюлек варгышпа панулми шулшисем чаштырдадашы. Кадаш пулам десе выртнычеде шивырсах кайны. Хевел анза кашта болны екен. Вал тарса духать. Дима пилімен чүречінчен пахчана шуты югет. Типсе хорна улмыши шешкізем шак шутыра ылтын бек курынашы. Вал паян кунебе хойне каныш паман варттын шуғышран хадолмадырыжать. Анчах чыре темінле паллымар телейлі палғанава кетет. Тахшан яш чухнехи бек аса юлмалли телей. Нихы жандамар кәшір шидесін дуйынать. Урамра кубыса сейілденші. Кубыс шишамрык пуласха, шемми картне лардаймаре тагына шапланчы. Вăл тем шухатны бек васказах урама тухре, йымразем кушинчи тенгел жіне бұрсаларчы. Пат-пат юбасем шинче электричество ламписем шунашы. Анчах шуты візен вайзыр, візене йымра турачысем шытса ярашы. Ташта урам лешенче калех кубыса спарса шапланчы.
Ундан каччасембе кірсем йымра шинчи йывара лараган кураксене хыратмаллах кулсаячеш. Ак кубыз шиде мелле шеме тупре, хойши ете бір каччы шавар авданбек кышкырса юрласа ячы. Ман савнишем парубек уйрымлы ешак кына мыйрагасыр, хүресір, пиче куше ергесір. Юра сымакесіне илсен Алексей Петрович кулсаячы. Хальхи шамрыксем юлашки ергене ытлада йывашлатны. Элек баршы хышынақ бізем хойсем де вуншарым пұғынса, купыс паянраттарса, ялдырық шақнашкал юрысем шырандарса жүретшіш. Сымахисем күнбекшешчі. Шинсем чүречі сене ұшсақ итлетчіште бары сене тытса кулатчыш. Юры сымахисене бұл халі де манман. Мише такмак білет бұл. Икшері, вишшері, намысырры сене тата, юрласа ярсан, халхам мақлансалар малла. О, айван шамрықлық, ұшта жихалесі, кашни шене ару шәршіне келмесерен хой шулепе удать. Анчах паянхи вадысем туны йынышсенех таватмен, ваттысем бірінкіне халханада чекмес был. Ял шивырса петне, унда якунда чүречесенчен пат-пат шуды курын калать. Шалдырсем аялара ханчыш тулли уй хабарсах пычы. Әнде унын ылдын кустарми колхоз сачы шиінче шагын садырать. Пахыр шуды йымразем айне кірсе кайны, таврари шыплық хальтадах та тарынрах. Чыре гына канышсыр, бұл кеш-веш пулас тәл булыва кідекенскер, качча чухнехиллех хумханса да кыртлатса да бать. Бара шак самантра пәдім келетке туймалла табаган шерепе, уйықын чи шинче де чи илемле шуды пір пулса, ошыра шинче хелехен яныранын туйынать. Алексей шекленете тарза удать. Сазардагах пенерден шерле келе таврны аса келет, хойне де был шамрық студент пек туять. Ундан кулса ярат де хойнешеш илтмелле макыртадать. Ача аслансах кайрын. Юлен кардишне тухаган жүречінче шуды бур. Урамала жүречізем теттем. Алексей Петрович кыштақ сывлы шавырчы хапха алыкне ұшса кардишне кече. Кечеде, хаюлы кеде лаштырах бітре. Юле бадинче таган булсан, леш Геронтий агроном тени тень, е Алексее кітсе шивырмасырлара дедада, кунда шитнене каяла да тавырнасса утмеха был, тень чындасақ та она кетет. Хывна хаюлы шамрык пек туядында чынныбе бара, шулсен хымытне тұхынса ывынны лажа гына. Бұл шулты үкне чүрече патне бұрать. Кунда каткаларать. Шүдерметесі тұқсақуныжи, шүк пуш-пушақ. Шулдыргаза юрықсыра тұқны бұлас. Ана үпіндересте. Элек ажарақ чухне, бізем катчызем бекірсем улақ епле лардың ясынатчыш. Кешілдетсе бұрза чүречерен бұғачыш. Сас шывықылар асмардетчыш хойсем анчах, бара пүртрен бір катчы сікседуғачы де, бізем шержи кетебебек чыл бар саланатчыш. Каткана үпіндерчі де хабарзадычы. Чүрече халхаш кинчен тытрышеш, чүречі де ярақ ұшылса кайры. Хойне варапа тытныбе хыраза Алексей Петрович пішкінме ғытланчы. Лёша! Юля сасынче тілінні сісінет. Хойде хыраса кайры булас пиче шуралчы, шабақ пылханова пытарас тесейі кулсаячы. Лёша! Мендаван ескунда. Санавали алық шуккайы? Алық не спидерне? Тесі ячы был аптраныбе. Ужадып, терете жуғалчы. Алексей унын пуштипине кышылласа шихны шиветнешеш азырхаса юлчы. Бұл шенек алық патнешитнешіре Юля она хиреш пықсадырать. Сип-симес платье дыхынны, шапшуры туфлебе, хой шынсағайны бек алдыне кагырумне хреслетсетгітні. Кая юлза жүредінес? Алексей шарламаре. Хойде ташта кайма хадырленмені уяв кебебе уяв туфли дыхыннав. Ирсе бұратымда урамба, шуды пуррине курдым, терес, кая юлдым, кажар. Бұл кулан жиді бать. Мен кашармалды унда, адя пюрдегер, абат хадырлеп. Бұл Юля алдыне дыдать. Шиес келмес ман, энен, кунда аккыштах калаш каласа, тұргалы бұрда.
Седел хушине лартмазыр ярады би. Тархашын, аншырман, шығале шитнеренбек күнін жерін абат шидереші іштереші. Юлін алды хыдыда кушырганы, шук, яш чухнеги алымар, келден умай эшлет булас. Аннана осатрыри, ыйдать был немін калама аптраза. Осатрымыр, кайры, перхушы шыбыртақты чеш. Надалин мендятлы чыхауначи, юрынада осатрымыр. Пір-бірне пықсаил чеште, иккешін сон биче шудалса кайры. Калажеве ахальскерхеш пулныне ындан чеш візем. Тел пульче жак, пір-бірінбе юнашардырашы, таврара шывыраган ялда урых негамда жук. Лёша, мен. Эпшін хуйгишін нығышанда хебірдемен. Чәрю лайықсан. Ан жилленде мана Сетнер Осипович санан машыру тұқсағай нешінжен білдерсен, эбіш шавақта кыш савындым. Энене дені, энене деп. Ес яланақ тересіне калаттын. Тересіне каланышын узал чиреллі ват хері болса юлды менде. Юлі каллех темінлі ют кулы багульчы. Узал чиреллі тенине илтмен, конайыз хывы шуғышласа кылардын бұл. Вал асын сывлазаячы, ундан шухалны саспа пашылдатры. Ман вырттынлық сене каллех есчи малдан сизеден. Шебеш туйым хубырларе Алексее, вал юлена ыдалаза илчеде шүшінчен чуптуре. Шавхушырақ хойын көкірне юлен ширеп аллысем сирнине сисрі был. Ыдамне бішердіре, немне мары болса кайры. Халбісем каллех пір-бірне бұқсатырашы, кулышла. Немен каламалли те шук бір-бірне. Каламаллысене каласа бідерне. Яш чухне юраду әмір-әміре тызыласын дуйыначы. Сизім дуйымсем әмір-әмір яшыда чечекпек хитрен шурылса бұраса шаначыш візем. Институтра біренне чухне Алексейін шуралны күн ячепе дина она пірпысық тірге парнеленечі. Чырганы хутне сүйтре был сүйтсе пәдересінге туйынмары. Пәдім пүлім хутпа дулсаларны чеде варринчен бара ача әмгечі тухнычы. Парни кәтнескері бұлмары. Шав хута сүйтнебек сүдедін шамрықлық шулесембе уйықесене. Парни бара. Осран тухсах ачаланадып шуғышлать Алексей. Ундан Юлен шуры туфлине тингерет. Кашар мана. Мэншін, иртнишін. Эп санба шилыға кемен сан айып шук таваративал мангамаллан. Он мангамаллахе мәскеннен күрінат Алексее. Он бада мұқтанмаллайы. Аставадыны шамрык арымыба яла келсе кайныне. Сазардык ыйдат Юля. Астумазыр таварат Алексей шиінчех. Анжақ мінех аставадивал. Мінех. Мише жул иртне ундан ба. Тем асра юлмалли үгерчіксемех пулман бүл жав. Пулман бүл. Он жүхнееп анназем патне бынычы. Эзір мұнча уменчі сакшине тұқсалардар. Шавын жүхне епсире чүречерен сыназа тадым-тадымда ангардыне тұқса чупрым. Вилес тезех шуғышланычы. Міншін пұрынас хасансар шаршинче. Юратка анна шираса тупса ебатры чуна бузарчы. Катча авланнышын катча пәтместері, бұл кыштақ шапланчы де теме азайылне бектачы. Тебір күнне ес шемірдене кайрын. Анна мана кәшін шынна кайса күрма югетлет. Ухмақ пулманы онай итлесе кайса күрдымыр. Килешрей, Алексей Петрович чари хавыртрақ тапныне сисре. Кеби килешре. Кеби? Теленче Алексей Петрович. Вал дина хитрелехне ырласа кетіре. Анчах хал динашын пашырханса юкре. Шалезем бара. Тереде Юля шапланчы. Шелезем, бәдеченде дина шелезем, анчах шапшурах, валтуқтыр батне кайсақ тұрачы. Унбек шылзене эпхам әмірде күрман. Алексей хулбушине сиктерсе илчі. Бізем шевар ошнеллерек үбінне. Шевар ошнерек, теленче Алексей. Шапла, шевар ошнерек үбінне. Аккулынны бек, онландарчы Юля. Тарых тарасшыны был Алексейе. Шиллендересшіні, ешінна чухлас туеме пәтней унын. Ебіл динына хурлаза, унын азынчен кыларасшыны. Пурде бірле бұле, пурде, шуғышлат Алексей. Саспа вара.
Пиде азырғама пулдараган скересі Юля, тесе хурать. Чунри ырлығы Алексейн сазардык чакмадыдынчы, шухышы тарынланчы. Тепре яшлыға тавырнас болсасын, кама кача илестесесін, динынақ кача илне булечі был. Чын-чын Юля хый шухышы пеш уратны Юля мармен. Вăл яшлыхрах юлна, яшлыхрах шухална. Иртни бізем хушшине теп сір шырмахы взақы барна. Онурлы сиксе кашма жук. Бізем бір-біріншін ют. Хыйынчен хый теленет Алексей. Юля баттымада кичем. Екымылебе хой пасылны был. Пурнете тиргеген эгоист кына болса юлна. Эгоист шеш. Шур жерде жидет пул. Тереде был уша алыкран тингерет. Шинсемде, вылықсемде шивырна. Эбирде шалдырсемже шивырмашы. Ырансан эше каймалла бұл. Юля шарламаст. Шинже куш харшисене піргілендерсе тұрад. Тада куш хупан кисем хытсаларны, тингерет хый тингерет, ышта тингерет хыйде чухламаст. Мен шинчен шуғышладын, шук шуғышламас еп. Сана колхоз агрономе кача илес шинтенне илтірмеп, темишеде күрдіме бұна, лайық, хитряр жин. Юля аллысене каллех, кагыр умне, хреслері. Ыры зунадып сире. Тав, сасы юлін шаппан тухрыде, туды кеш-веш мағырса яраспек сиккелері. Кажар, шырле килсе, теменде бір лебірдетсе тұлдардым. Тен пүрде кіредін, апла ытла сиблезе кайны бек. Каямха. Хер шарламаре. Сыв бол. Алексей Юлин вильнешіннің небек севе аллыне шеріппін чымырдаре. Хапха алыге патне жетсен шаврын сапықре. Юля шене карташки шинчех тұрад. Хускалмазыр тұрад.